Usibye kuba yihariye mu gutera amashoti no gucenganwa mu kibuga, Kylian Mbappe ni umukinnyi wasaruye akayabo k'amafaranga mu mupira w'amaguru. Si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze. Ese ujya wibaza ubuzima buhenze uyu mukinnyi Kylian Mbappe abayemo, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo afite hirya no hino ku isi? Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video kugera ku musozo kugira ngo usobanukirwe. Mbona no gusaba wowe utarakanda subscribe gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu wa mbere. Kylian Mbappe yavutse mu 1998 mu mujyi wa Paris, mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Kylian Mbappe Routine ni umukinnyi wamamaye mu mupira w'amaguru. Nka Kylian Mbappe ni umukinnyi wamaze guca agahigo mu mupira w'amaguru ku isi yose no guca uduhigo tugiye dutandukanye ku myaka ye mikeya, nk'aho aherutse guca agahigo ko guheka ikipe y'igihugu cy'Ubufaransa akayigeza kuri finali y'igikombe cy'isi cya 2022 nyuma y'uko yari yaragihesheje ikipe ye n'ubundi mu cyaherukaga 2018. Ibintu byatangaje abantu benshi cyane ku myaka ye ihabanye n'ibyo akora. Ibi ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byamwinjije akayabo k'amafaranga atagira ingano. Yamugize umubwizatunga no gutunga ibya mirenge mu byo tugiye kureba muri iyi video. Nk'urugero, nk'inzu y'agatangaza iherereye mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, ikaba ari inzu nziza yitegeye umujyi wa Paris, ndetse akaba ari inzu nziza ifite ibyumba 8, icyumba cyo kureberwamo filimi ndetse n'ubwogero bugera muri 12 bwose. Ndetse iyi nzu ifite ikibuga gito kiri mu gipangu cyayo ajya akiniramo umupira we na murumuna we witwa Ethan Mbappe, ndetse n'ababyara be iyo bashatse gukina ka football bitasabye gusohoka hanze y'igipangu. Iyi nzu ye kandi ifite na piscine nziza cyane ajya yogamo ku cyumweru iyo adafite match. Iyi nzu rutahizamu Kylian Mbappe akaba yarayiguze akayabo kangana na miliyoni 12,300 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 16 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi Kylian Mbappe afite apartment nziza cyane yaguze muri imwe mu nyubako zihenze mu mujyi wa Paris. Akaba ari floor yo hejuru aho aba yitegeye umujyi wa Paris, by'umwihariko umunara wa Eiffel Tower. Ibi mu Rwanda ntibirahagera cyane ariko abanyamahanga bo barabizi cyane. Kugura apartment ni nko kujya kwa Makuza cyangwa se KCT maze ukavugana na ba nyirayo ko floor ya kabiri cyangwa se floor ya gatatu cyangwa se floor ya kane bitewe n'ibyifuzo byawe, ukababwira ko ushaka kuyigura, barayiguha rwose ntacyo bitwaye. Mu yandi magambo, ushobora kuba udafite ubushobozi bwo kugura inyubako yose ariko ukagura agace kamwe kayo cyangwa se ukagura 1/2 cy'iyo nzu. Ibi birakora cyane mu bihugu byateye imbere. Iyi apartment Kylian Mbappe akaba yarayiguze miliyoni 2,400 by'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyari 3 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Kylian Mbappe kandi ni inshuti cyane na Neymar kandi akaba azwiho gukunda imodoka zihenze. Ingeso yo gukunda imodoka zihenze akaba yarayanduje na Mbappe. Kylian Mbappe kandi iwe mu rugo naho haparitse imodoka nziza nka Audi A8, imodoka nziza cyane yakozwe n'uruganda rwa Audi. Akaba yarayiguze 92,000 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Atunze na Bentley Bentayga, akaba imodoka nziza cyane yaguze 210 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 280 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Porsche Cayenne, imodoka nziza cyane yaguze 264 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 352 z'amafaranga y'u Rwanda. Sizo gusa kandi afite na Lamborghini yamutwaye akayabo k'362 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 483 z'amafaranga y'u Rwanda. Mbaro uziko izi modoka rizatunze zonyine waba wibeshye kuko afite na Ferrari F12 TRS. Iyi akaba ari imodoka nziza cyane yihuta nk'isasu, yaguze 415 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 553 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi na Ferrari SP3 GC. Iyi nayo ikaba Ferrari yakozwe mu mwaka wa 2018, akaba yarayiguze 451 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Kylian Mbappe kandi iwe hari na Rolls Royce Phantom yakozwe mu 2020. Iyi ikaba imodoka ikosha cyane yaguze 520 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 692 z'amafaranga y'u Rwanda. Kylian Mbappe kandi nk'abandi bakire kandi by'umwihariko we yakize akiri muto, akaba yarigondeye indege ku giti cye cyangwa se rutemikirere. Iyi ndege ikaba iri mu bwoko bwa Bombardier Challenger 350. Ikaba indege yihuta nk'umurabyo. Iyi ikaba ari indege ifite uburyamo bwiza cyangwa se uburiri bwiza bwo kuraramo mu gihe afite nk'urugendo rurerure cyangwa se yananiwe ashaka nko kuryama. Iyi ndege ikaba ifite ubushobozi bwo gutwara abantu bari hejuru ya 11, higanjemo abapilote 2 bo kuyitwara
aba flight attendant cyangwa abo twafata nk'abaseriveri bagera muri 2 bashinzwe kwita ku bagenzi no kubamenyera icyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko buri mugenzi wese ahaguruka akeneye serivisi runaka, ndetse n'aba passengers cyangwa se abagenzi 7. Indege Kylian Mbappe akaba yarayiguze akayabo kangana na miliyoni 14,700 by'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyari 14 na miliyoni 550 z'amafaranga y'u Rwanda. Usibye amamodoka n'indege, Kylian Mbappe azwiho gukunda amasaha, bikaba byakugora kumubona hanze y'ikibuga ukuboko kwe kubereye aho nta saha iriho. Uku kuzikunda bigatuma iyo agiye kuzigura cyangwa se kuzihaha atajya yitangira cyangwa se ngo yite ku giciro cyazo, by'umwihariko iyo hari y'umutima we wakunze. Muzo atunze harimo nka Rolex Yachtmaster yaguze 13,000 by'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Millennium Egg Hublet Big Bang yaguze 20,900 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na Hublot Big Bang Unico Titanium Ceramic yaguze 21,000 n'amadolari 700 y'Amerika, angana na miliyoni 29 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Hublot Big Bang Slang Blue yaguze 24,000 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 32 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na Hublot Spirit of Big Bang Ting Gold, ikaba isaha ikozwe muri zahabu, akaba yarayiguze 43 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 57 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na Hublot Big Bang Unicorn Red Sapphire yaguze 88 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 117 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi na Hublot Rainbow World yaguze 93 n'amadolari 700 y'Amerika, angana na miliyoni 125 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bibaye nk'ibishoboka akakwihera nk'izi saha wahita usezera ku bukene burundu. Kylian Mbappe kandi usibye ubuzima buhenze abayemo, Mbappe azwiho kugira umutima ufasha cyane, aho asanzwe afite ikigo cye cyitwa KM Foundation cyangwa se Kylian Mbappe Foundation, aho afasha abana benshi by'umwihariko abafite ubumuga cyangwa se kuzamura abana bafite inzozi zo gukina umupira w'amaguru. Bikavuga ko amafaranga yose yahembwe mu gikombe cy'isi cya 2018 ndetse n'icya 2022 nta faranga na rimwe yigeze abika ku ikofi cyangwa se mu ntoki ze, kuko yose yafashije aba bana afasha. Bamwe arabavuza, abandi akabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse no guhemba abakozi babitaho bya buri kwezi. Ibi nabyo bikamutwara amafaranga menshi aba agomba kumusohokamo buri kwezi. Uretse umushahara w'akayabo k'amamiliyari Kylian Mbappe ahembwa buri kwezi, ndetse akaba ari mu bakinnyi ba mbere bahembwa akayabo k'amafaranga menshi ku isi. Kylian Mbappe afite n'izindi business zimwinjiriza akayabo k'amafaranga, zirimo nko kwamamariza amakampani agiye atandukanye. Zimwe muri kampani akorana nazo harimo nka Oakley Company y'Abanyamerika icuruza amadarubindi cyangwa se amarinete yo kwambara. Agakorana na Christian Dior, iki kikaba ikigo cy'imideli cy'Abafaransa gikora kikanacuruza imyambaro. Agakorana nanone na PlayStation 5, kikaba ikigo cy'ubucuruzi gicuruza imikino yo gukinira kuri mudasobwa cyangwa se kuri internet, ndetse no ku mateleviziyo ya Smart TV. Ibyo gusa kandi akorana na Hugo Boss, ikigo cy'ubucuruzi kizwiho gucuruza imibavu cyangwa se perfume zihumura cyane, ndetse agakorana na FIFA mu kwamamaza imikino yo kuri internet iki kigo nacyo gifite. Sibyo gusa kandi agakorana na Hublot, iki kikaba ikigo cy'ubucuruzi cy'Abasuwisi gicuruza amasaha azwiho guhenda cyane no gutungwa n'abifite. Iyi ikaba ari impamvu ituma mu masaha yose atunze 98% ari izi saha zo muri iki kigo n'ubundi asanzwe yamamariza. Nkaho ibyo bidahagije kandi, Kylian Mbappe akorana n'uruganda rwa Nike mu kurwamamariza ibicuruzwa byarwo nk'inkweto, imyenda n'ingofero n'ibindi, yifashishije zimwe mu mbuga nkoranyambaga ze nka Instagram na Twitter, aho akurikirwa n'amamiliyoni y'abantu bamukurikira. Bityo Nike nayo ikamuhemba miliyoni 5 za buri mwaka z'amadolari y'Amerika, angana na miliyari 6 na miliyoni 650 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse bivuga ko uteranyije amafaranga ava muri izi kampani zose yamamariza angana n'akayabo ka miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya kandi ava mu kwamamaza gusa. Kuba Kylian Mbappe ari umwe mu bakinnyi beza kandi akorana n'amakampani menshi mu kuyamamariza, hakiyongeraho n'umushahara w'akayabo. Ibi ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes Magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu rutahizamu atunze akayabo kangana na miliyoni 180 z'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyari 240 mu mafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na Dan TV Nation.